Kuki News ve JOUSE na bon chawin lem nei vin tu ni 14 August 2025 ni a jong holim na niaw cha hin nei huitin igam sungova thil so ho a hi lo le thil hung ho inam sungova thu phon za chom chom ho jong hin vel haket no hitin Kuki in pi asam in don putna a hin bole ti ho jong mo a hi in ichi chung chang ho jong hin sei huitin chule any Kuki tribe ki ha khabi elo hin ama ho hin tu ni chan ge ya hi PR a hin bol ho jong hi umbi se lo hi mi tampin idem movin a sei phaloi yom movin hi ta chu ikinil na khat no jong a hi in ipg enam tila akisiam tila chu koiman objection na bol po in a hin la tu a hi lam zathang je a hi I chanham khat na hi chi any Kuki tribe chunga jong hi kinil na ahung do ti ho jong hi mu a hi in ngi je a chu tu ni a hi any Kuki tribe in mi pi hil set na lekha a hin soi ti ho jong hi in sei deu hin tin hi chi ho chung chang ho hi ivet na hi le tu a inam sungo hi ahung ki su tu ta ki go ibang tawen hi je a chu aban bana hi I Tobang thu ki sei ham ti ho hi hin vet deu hin tin Indian gam ki phin ho le India gam veng bit ho really chi dan ho jong hi niaw cha ga velo han alim ho jong hi ama ho hi India dawa India gam sunga boina sim ho cho a hi ben hilanga ho hi a hi le center force ho India gam ven bit theina dinga state chum chuma zat mi zat chum kiloi khoma center force hon hita chu jing ni kho ading India Independence Day ahina hi chi to kilhona chu hita chu really ho na bole ti mo ahin tu a hi chwai ga velohen center force ho hin bite rally teranga bite rally anabol win lamka Hopi sung Churchanpur district sunga jong hi nasata in center force ho hin bite rally ho anabolovi 79 Independence Day manna ding to kilhona chui ta chu rally anabolovi ti ahin la tu ni 14 August hi Naga ho NSCN Naga ho ti ding nga jong chu Naga political party in apom lo ahin la NSCN IM lam kaina ahi hichi nagamina hi Independence Day an phondo over hita chu bite rally ho jong ananei ki novi ti ahi in abana chu hichi Independence Day anaman nawa hi moiwa in jong thu seina ananei in chole NSCN langa ko na leader za chom hon jong ta chu thu seina ho jong hi ananei vi ti ahin NSCN ho hi country amu lo wang wai country ki vai po ahin president jong o movin prime minister jong o movin hita chu sepai langa jong hi general o movin aja jan hi ki saw vai ta chu pango ahin la hi chi hi tu ni chan ge ya hi het pi na koiman anei lo state jong state chu Nagaland a kho hi hi chi jong hu ki to lo ahin tu a hi chi support ho hi outside Nagaland ho si hin nasata a support no ba a bol jingo ahin aji chu ama ho tha na a bol lo hen lang hile state jong mo zo lo dio ahin la hi chi Nagaland state chu mangcha ama ho min mangcha chu movement a bol lo ba atuma ki vai po na dinga hi to gon amazing veti in India in tu chunga hichi Independence Day aman ding hi ga velo chun 79 Independence Day aman deu in ama hon jong hitima chu 79 years hinna aman go no hi ti ahin hichi hi ni khat bawa ki hi ti jong hi ama sa jong chu a history ho jong in sei ta win a hi le hichi wa Hebron kema Independence Day aman nawa hi hichi anit nawa thu anasei nawa chu ahile
hichi leader NSN langa kona leader ho hin talks ho jong hi unconditional hiding a hitai chule talks ho jong hi high level a kisei ding a hitai prime minister ho vetsa na prime minister level chan ge a kisei ding a hitai ti a jong hi thu phona anane win athum na a cha hi le talk so hi India gam sunga ki bol ta loading country danga kona talks kinading hi tai ti a jong hi hita chu NSN langa prime minister ti ding ham prime minister din mun tu le tu a to kelon sar kitipa hin hita chu phon do na ananei ti jong hi mo ai kinin abana chu ama hon holim na ana sei be kit na khat na wa cha hi le America te hin 1776 a July nisimli ni a hi Independence Day ana phon do wa hi ta in a hin la 1784 a hi Independence Day amu pat no hi in aban le India in zong 26 January 1930 a na phon do wa hi ta in a hin la India in zong Independence Day di ta ahin mo na hi 1947 15 August ahi ti a zong hi thu sei na ananevin ahi le naga ten zong hi chi ki phon do na hi 1946 a ki phong do ahi ta in 14 August 1946 ai ki phong do ahi ta in ahin la tu ni chan ke a ki monai lo ahi in iti ham khat lawang imu te deu a hi in hi za chu kiniam le lo hila pan ila chi deu hi chi sanga hat zo pan ila deu a hi ti a jong khi mi pi ho hi til khona anaboli ti chu imu a hi in aban kitna news India today a kona kimu dan dung zuya cha hi le tu chung Independence Day 2025 ma hi mi sang wal ti tau de mi sang le zagup lang mi sang le som git lang ho hin hita chu award an ki san dinga hi phon do a hi in hi chi award ki phon do na la a chu North East gam kai Assam gam sunga Assam state sunga hi mi som le sagi langin hi chi Tobang award dong theiding chu Assam police personnel a kona middle dong theiding hi a umin a hi chila a jong chu a khat na a hi Guwahati a police commissioner hi partha sarathi kitipa hi president middle api de wa hi ti jong hi mo ai kin na hi abana news khat ki mukit chu a hi le tu le tu a hi CBSE in jong surprise visit anevin state chom hi hichewa hi Assam state bo ka hin vet sa hi in ahin la state danga state mun nga a hi surprise visit ti chu information pe masalawa hi thakhat na hi ta chu aviluvin school ho center board a ho hi center board education a ho hi hi ta chu surprise visit ana bolovin mun choma hi mi phalo ta ho jong anamudo veti ai hi chi iga he theine dewa chu lamasa jong chu hi chi to banga hi center board hon CBSE leader ho hin school za chom ho hi visit anabolovin a hi le hi chi wa chu a board ho hin principal khat jong hi anavo in hi chi anavo nu chu principal nu chun police station a hi complain aga bolin hita chu CBSE board member khat pa chu suspend jong anabol vi ti ho jong hi mu hin ama ho lunggela chu surprise visit ki bol hen lang hile mat do khat be umintin a hi lawai le dandi lo ta na tong jong uminti ti a hi ana chiwa masanglaya chu anamat do jiw a hi na hin la principal nu khat chu
hita chu adan di lo ta na bol ji wa chu ama ho zo suspend an chi kha hi ti a in a hin la tu a hi Manipur gam sung aboi ja hi Manipur gam sung wang hi a hin vel deu hi ta san ampo in hi zong le Manipur gam sung a cheng Kanam Mite ho itiam khana CBSE board na tong eu mo wa hi le hi chi to bang school hong eu mo wa hi le ikigin jing diwa jong I hung ki het sa ki ro hi tu hin any Kuki tribe council ho thu phone ga velohan tu lai hi e ho Kuki sub tribe ho jong hi na sata a kisu to na ding a hi lawa hi le thu phone press release ti ho hi I ha bol mama jing tawin a hin la aphat na khat chu e ho hin press release I bol tingu jong le ei pawa iki bol loven ei hol ei ho ka sung bawa ki he thei dinga hi I bol ji paw hi asi na lo hi na khen khat hung ki English sa hung ki sap sa hi ta chu sa pawa I hin so wa ei hol ei ho hung ki social pawang kho dei po in hi jong le ei ho ki su tup na dinga hi chi to banga ki het sa na I hin bol ho hi thil pha hi ti jong hi ga sei be nom ki na ven letterhead hi izat ham khat hi akimotain tu ni chan ge ya hi government register hi hen government a ki register lo hi zong le letterhead hi tampi ahung ki mo do tain ahin la tu ni a letterhead ki mo any Kuki tribe council ho letterhead hi hoi ta sim lo chun ama ho ai akitup zong akitup min di zong di a hi ti hi neu cha letterhead chung changa ka sei do no men hi hi chi chu ipiham ti ai le ama hon a hin ji na wi ga velo chun any Kuki tribe council anoya aji pau hi apex body of Kuki sub tribe under any Kuki tribe ti hi so chi di a di so e hon tu ni chan ge ya hi thado in pi hi ta hi lawai le tribe dang hi ta so press release tam pi hin bol ai wanga hi chi to bang hi ki ji khalo cho Kuki sub tribe under any Kuki tribe ti hi so ahoti ai le mi tam pin tu ni ai sai u chu Kuki zong hi tribe khat iso ta wi ti hi so ai wanga cho any Kuki tribe ten aso na wa hi any Kuki tribe hi Kuki la sub tribe khat hi ti a het sa na zong ane u cho het letter wa zong hi ga sim lo chun ki tup chat nai hi chi to banga hi ke bol hen lang tha do in pi hi hen a hi lawai le vai pei people council hi hen a hi lo la paite tribe hi hen mar in pui hi hen hi chi hon zong hi ta chu ke bol hen lang e ho hi Kuki tribe sunga sub tribe ka hi vi ti khat hi Kuki nam sunga sub tribe khat chu ka hi vi ti na pa hi ki zaw sa ji han lang hele hi chi to bang hi hoya ki sa le jing en hi za chu letterhead chung chang an eu cha iga sei saw je mo a hi in ama hon thu so a hin bol naw hi 9/8/2025 a hi ta in hi zong le hoi ka sa ja a letterhead pa hi iga sima hi le nal ka sa ja chu e ho tu nia Kuki cha ten zong Kuki nam sunga tribe sub tribe ho sin si zong I bol ding tiang ole letterhead I bol tiang ole hi chi to banga hi ki bol hen lang kei Kuki ka hi kei a leader ka hi ti sa nga chu Kuki hi nation a hi in hi chi Kuki noya ki KHAILHA sub tribe ho la chu kei zong khat ka hi ti lang zo ai ki zaw sa hen lang hi le ama ho bol banga hi ahoya hi ti pa chu iga sei no mo hi in chule hi chiwa hi ama hon point sagi gate lang a hin piwin hi chi ho zong hi ina sim so ke ta deu ka ta sanin khoti ta hi chilang ho wang hi hin sai da jeng en ka tin mo a het letter head achi idan le a thil bol dan hi di ka sa ja chu letter head ka hin sim do ai bowin a thu hi a hi le that 9 langa na ki so a hi ta ji chun inamu ta deu ka ta sanin ni ja a chu hi chi chung chang ho hi ima ka hin ha sei lo ding hi aban le mar iso piu mar ho langa ko na jong
thu so hong ki ball kit cha hi le mar tribe ma kona thu so hong ki ball kit cha hi le tu a hi indefinite hong ki ball ding hi agang theilam pe na that 17 na pat na hi that 17 na pat na hi hi chi thupi na hong ki nei hi chi wa nge na ki ball pa hi na pom lo wa hi le indefinite hong ki ball ding hi ti su ben hong ki ball ding hi ti a hi in ama ho ball hi aza chom be khat a hi in aji chu masanga hi chi wa anamat pau chu silchar langa anamat pau jiribam langa anamat pau ti taute jiribam langa anamat pau chu amin jong hi chi wa hi akiji in thanglin lal mar a hi in aban le asopi pa lal ro sang mar a hi in amani hi kong tol a hi ven ti chu bot he a hi ven long he ho khona kong tol ho niau cha kong tol a hi ven ama ho hi ngita chu NIA in dan di lo ta Mite ho group ki thana chu ama ho panla na ji a ki that a hi ti a hi ngo na na bolwa anamat ji wa chu hi chi chung changa hi amani ki kum na ima umpo in a hi thei la agang thei pe na amani hi unconditional la na hin hla do de wa hi achung wa I ma cha case lawa na hla do lo wa hi le 17 August apat na hi ki panintin indefinite boat service ho ben ke bolding hi tai na hi chi ain phun do ta chu hi chi ho hi Barak Valley Boat Association ho a kona thu so mu hi ti chu iga sei ke no hin tin aban le kangpo pi town committee hon jong older a hin bol ki na win hi chi kangpo pi town committee hon avet suyu le ama ho ki phu na je pen he a hi le igam sungova kangpo pi town sunga hi koi tabang dukan ball ho a hi lawai la pharmacy ball hi ta ta ip ball hi ta hi che ho JOUSE chun a hi thei le thil iza kai hi kining hlinga akoi de wa hi chule thil azo ho hi expiry date ho azo lo de wa hi che ho iza kai hi kangpo pi town committee in vet suina hong ki nei ding a hi in hi za a chu het sa na hong ki ball hi older hong ki ball hi che ho hi agang theilam pe na na ki su tup de wa hi ti a jong hi het sa na a hin ball ve nei hi chi chunga hi neu cha older hong ki so na hi lova neu cha kangpo pi town sunga thu so hong ki so je a chu kangpo pi district sung a dinga thu so hong ki so hi ja chu neu cha ka ga sei no min alam kai ho zong ki ho pi ding ti hi to gon ki nei jing a hi in hong ki ho pin tin mi pin imu thei di wa zong hong ki vet sa in tin hi chi a ka ga sei nom pen chu a hi le masanga chu Sadar Hills a hi lawai le kangui kangpo pi district langa hi na akito po wa hi le ko tu het pi na lo wa hi na ki tong lo ta banga hi ano ma hin mei te gal ahung ke pat ti la pat na hi pan anala aban le thil izakai organize anabola thil izakaya mopo na anala jing hi ko tu ho a hi me hi chi hi mizo sen veton khana kineya igam sungo wa hi I Tobanga pan ila wang vin kangpo pi district hoi akiphapo vi Sadar Hills langa ki vaipo dan ho hi hoi akisal he jinge Kuki chate hi organization za chum chum phu I thiemo vin kiloi khom na za chum chum I phu gang vin gang ta min hoi ta jong I sa do thei vin ahin la kangpo pi district langa hi ko tu ti lo adangin thu anei pon ko tu het pe na lo wa hi I macha ki ball poi ti a hi mi zo sin anaki phat sei a hi ahin la tu a hi ivet na hi le kangpo pi district langjong hi Churchanpur district ahong bang ki go thim tai ki loi khom na za chom mina hi thu ahong ki so jing tai hi che ho a ko na zong hi milong hon ihin vet naw hi in vet ni mo ngai gal hong ki patti la ko tu in hoi ta apan a hin la wa hausa chung chang hi hen khopi sung chung chang hi hen
defense chung chang hi hen hoi lang thu hi zong le kampo pi district a hi le ko tu mina thu in so chu ko tu chu mi zo se na zai se pain ke ho pi ding a ti zong le ko tu government in police in ke ho pi ding a ti zong le ko tu email ma ho ke ho pi ding ti zong le ko tu ti lo chu thu nei na nei lo we abal milong hon zong itiam khana boina hung uma ke ho pi ding ti la ko tu in thu atan chat chat jeng ai a hoti ai le chun ko tu chu I chan ham khana Kuki cha te representative khat a hi in Kuki cha te kingap na khat a hi in Kuki cha te ke khai khom na khat a hi in ti a chu nam dang za dang hon zong iza pi wa hin a hin la tu a hi I ma cha respect be se talo ai a chang le Kampupi district langa sahil ka hon thu in soding a chang le Kuki in pin thu soding a chang le KS on a soding a chang le working committee CS on a soding tu a jong hi ga ve ki leo chun Kampupi town committee ni chin hung ki so ki hi cho to bang hi a hi the ai le iza kai hi cho JOUSE organize chu henge Kampupi town committee ho na hi ve a hin la thu hi ahung ki so ting le ko tu min pana hi ki so hen lang hi le I pan khom dan wala I ha dan wala I kilung to dan ho hi mi pin a hin he ting hi ze a chu a hi the ai le gal I hin nei ti lo wa I ke vai po bang wa chu ki po the lo ham ti hi Kampupi district sunga lam kai ho hi nga tep na neu cha ka ga nei nom a hi in hi za chu neu cha kain sei sau ze ba hi aban le pu Viswajit ama hi social media a jong panhala ala a Kuki cha te dinga jong kot lang hi hen ipilang hi jong le nasata pan ela pi khat a hi in aman jong ki pa ta in Kampupi lang a hi in a hi lo le Churchanpur district lang a hi in will havin Kuki cha te I condition ho jong hi a hin vel ha ti hi mu a hi za so Amazon hi mi tampi a hello I mai the wa hi in adi se na Twitter langa ho ilu na X langa ho ilu na hi le chun ama thu sei na hi ki ha ngai tha tho a hi in hi za cho ama hi tu chunga kol le vai hi zong le Kuki cha te a dinga nasata pan la khat a hi ti iga he thei so ke ne diwa chu a lim le a thu niau cha in sei theu hi chan chu a hi aban kit na hi Kuki in pi asam ho thupon ga ngai lakit taleu hen zan hi azong chu in a seven tu ni azong chu in a sei ki novin asam lang ho zong hi a boy le jing tawin tu chung ki boy na a hi Kuki cha tele Mite cha te ki boy na a hi in hi chiwa hi Kuki cha te muntina Nagaland hi hen Assam hi hen Burma hi hen Bangladesh hi zong le ki boy so ke hin pan kila so ke hi koi ma pan ala poiti ki lo hi Israel lang chan ge ya iso pi ho na san gein zong pan na sata la wa atha wang ahung pang zo po hi zong le sum le pai na sata igam inam boy na chunga hi pan ala wa kila so ke hi gam pa ma hon zong na sata pan kila hi ahin la hi chila chu lam zathang ze a hi I chan ham khana hi asam gam sunga Kuki cha te ki ka ki to mo na ding sagu lam zathang in ain se je in tul ha sung le lama sa sung se hi nasata asam sung hi aboyin hausa ho na san ge jong hi ana hlem hla in hi ta chu thu so za chom chom le kha mang cha hi a hin so jing of ti ho jong hi mu a hi in tu ni a jong chu in a sei tawin hausa pun Kuki in pi asam apom lo dan ho a hin sei na ho jong in a sei wa hi tai hi china chunga chu tu ni a hi Kuki in pi asam in jong don but na a hin le pi ki da hi in hi chiwa don but na a hin pi ki na a chu a hi le hausa khat nahi zin milun za hausa nahin nahi na in zana ka hin pe ti aban le ahin tu chunga koima ngan si le het lova thadau in pin zong het pi lova phaya
naga naga chi na hi nang mata lunggela kalsong na hi in na hi nampi ke vai po na na sa lova chon na hi na nampi kilol na sa lova chon na hin hi chi hi ke vai po na sang pen kuki in pi asam in KIA in akiven na su khiel hi alin in mizo si lunggel atong kha akimu in ahi achi ho cheng na hiu aki het achi ho cheng hi koi na hiu aki hetai ti dimahasa akon mi thum hi che ho chu nangma ati chu chon kholal a ho sapu chu asaina hi in aban kit na chu mangmin thang hlovum a hi in athum na a chu jang khogin singson hi che ho se hi kho khat na hi win aban le karbeng longa ko na ni kam jam ho president address manja karbi anglong assam chule janglun manzel ama jong hi ahi in hi chi ho zo se hi ahi the a hi le 11 August 2025 ni KIA lam kai cheng ki ho khom na ahi lo le thu na dung zuya chu nang ho hin ahung lung ding 18 August 2025 ni le song pi jang a KIA inpu ina na bol dia het sa nahi ti ahi in ti su pule pa chon dana kuki ka summary lo dung zuya vo chal tu nga salam nahin sa ding ahi nahin sa diu ahi chule ama hon asei be ki na wa chu hausa nahi zala na loi ho hi nangma kingan se nahi ti a jong hi thupi na abol kin wai hi chewa hi kuki in pi asam ho hi ke hon ka thula powi kuki in pin ka het pi powi aban le ke ho hi kuki ka hi powi ti a hi an ham thang le a hi in hi za a chu tu chunga kuki in pin dan khauta thu a hin tanwa kuki customary lo dung zuya vo chal tu nga salam na sa ting a hi ti a hi thupi na ahin bolvin ani kho chu a hi le 18 August 2025 a hi ti chu a hi in aban le hi chewa hi ama hon hil chin dinga point thum jong apeki novin koima ngan si le sol hilowa infal at chamna siama na chi u thadau in pi general headquarter jing in jong adei lo lamza thang nungzuya infala na chi ji hi chu point khat hi in a point ni na a hi le ki khian theilo i hiu na het na sa kuki le thadau akimat na a umpoi ti a press release na hin bol tu beina na nei lo le a den ding a hi tai ti a hi in abana so athum na a hi la ho sa na hi na zala asam a kona ka chen khom pi chengse ho na chen khom pi chengse ho na hin ke pui ding le het sa dinga nangma kingan se na hi ti a jong hi thupi anei ta ve na hi chi hi ahung lung ding 18 August 2025 ding le hin kuki in pi asamin thupi na anei dung zuya hi eima kuki cha te chon dan dung zuya chu vo chal tu nga ahin tha diu ngaidam ahin ki thum diu hi chi chu ahin bolo wa hi le chun ama hi abana kuki cha te chon dan dung zuya chu ki bol ki ding hi ti jong hi ahin het sa wa hi chi chu ken ka se point hi chwai ga ve leu chun hi chi hi na sa lo wa na koya na bol lo le abana chon na dung zuya ki bol ding hi koima na mo sa lo ding a hi ti jong hi ni chewa hi achai na pe na se wa hi chi chu tunia kuki in pi asamin
thado in pi ho hi Kuki cha te to akimat na ima ampoi ke ho hi Kuki ka hi povi tia ana seina le Kuki in pi Assam hi ke hon kimat na ima ka nei povi tia ana seina zi achu tu ni a hi Tobang Kuki in pin dan khauta thupi na ahin bol hi ti chu iga het na dewa in sewa hi in chule tu hin achaina dingin Niau cha ga sebe ki lehen Manipur gam sunga hi ga velehen North East gam sunga ti tauti Manipur gam kewa hi point North East gam sunga hi koi machan boulder fencing kha ding hi adei lawai FMR kiti hi mizo sin ki do dal hi mizo hon jong do dalin Kuki ten jong ki do dalin aban le Naga ten jong a do dalwai ahin la Meghalaya te hin tuni a news ki mudan dung je ya cha hi le Meghalaya gam sunga ho hin ahi THEI le center government hinga hi agang theilam pena boulder fencing ni hin kha pi ben hi chinen kha pi lo vai le ka gam sungo vai mi phalo hung lut be be ding hi ti a jong hi thupi na an nei tai ti a hi in hi chi hi Kuki news anna follow jingwa video na no vet jingwa hi le chun phan ma sa jong chu kana sei ta in Bangladesh gam sunga ko na hi mi ko ahung lut no vin thala hung ki choi vin hi ta chu khosunga hi lut a bol vin ti chu mi hoi thal to su to wa aneya go ho la pi wa hi ta chu anazam go no wa hi posal khat hin nasata anakin del pi na hi le mi li ho hi CRPF ho le police ho panna jala chu mi li anaman tangovin mi nga ho wang so na zamang tai ti a chu in sewa hi in a hin la wang phat ta chu koima thi amang wang a ki sei do po in a hin la hi chi to banga hi boulder open ta ai koi jing wa hi le ka gam sungu wa hi mi phalo hung lu nin tin ke ho hi in tha jing thei diu a hi iza chu a hi THEI le central government in Meghalaya to Bangladesh gam gi ho hi fencing agang theilam piana nin CMP eventi achu thumna anane ve ti a hin ama ho hi akhat na to bang a hin government pumpi hinga thumna ana deiwa ti chu boulder fencing kha ding dei ama ho hi a hi ve ti chu ga he theine ti wa in seu hin tin hi chan chu tu ni Kuki news mangcha a holim na hin nei ho Kuki in pi Assam thu sei ho a hi lawai le ani Kuki tribe in thupon ahin nei na hil chet na ahin nei na ho a het letter ho neu cha hoi isa je wa in phon ro thei ho hi chan chu hin tin tuni Kuki news be JOUSE na chung che win ki pa in na bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen